ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kinontre janga Sarva Siksha nan academic kemudian hapo kshatri jang all Meghalaya SSA non Teaching Staff Association klepen pau ke jing bam sngohun halo ke jing shimrai jing rationalization committee balathong daga sarkar jilla ban bishar jing terwa banipin ki utulap ya kinontre SSA hag jilla hag district bar hag block level ke president jaga association ke kong Jennifer Sendram hag jing kran bekla pathai kubor hadim belami ne ke jing alang kalong ke jing bam hun halo karai belashim daga committee kalong nakadaw blaterwa ban pentri kam shwa tang na ke bentagi khindiat ngur kinontre jaga Sarva Siksha non academic ke bana kalyang jaga association kladawa baga jing pentri kam ke dibelong solan sare bero kinontre halo kini ke jing bam hun ya karai belami na ke jing alang jaga committee ke association klarai ban beteng biang ya ke jing ki hamadan malki Kemudian dietly bahaya ka committee la form ni ka rationalization committee la form hoi la form ta committee andai kan jangalang beda ya share kra ju ke ngam su ko shi ke hadu bak outcome kam klam poi kan ka outcome expected outcome ni ru kum ki member ni hun namar balai nimpat namar ka dibendon ka kum ka terms and reference ni kam poi di point Iklam cover itu di point kalau waste of time ini kalau use test ang mansan ni ka committee tingi ru kung ka association hingi bang nimpet pau bang nimhun dia kan ka bang ya wan mentas ni poi ki ong ngin shong biang ngin shong ka no sen ngin shong ka din chip dai to meta ki khat sa sisen hala sni hasdi ka tayo kan wan to meta ngin wan biang shani ka wi ka sni kan wan kan shiu shi banai ni ar banai ni lai banai ni nimtip ya kata hindi ni kat bapat yo hi ka demand jumi ka 40% kata 100% ba tak 4% ini ngim ya pran te ngin ya sit in demonstration baik kan agitation jumi kan continue baik hadu bangin dala ayo ka demand jumi ba em yong ba ngin le shot khiat kan ni kam khiat ka di bangin pen prano ini ngim ko bangin pen pra ini namar ni na ka jinjang ni form ni kan batai pi press ngapat batai hele na dumne beli form ni association i form ni association namar balai hakpor arjar arpau Hakapor arhajar arpau bon ki member jumi di bayo ya kakam kum PCRC ki BRC ki block itu hiyo ya kakam covid duty dan PPE dan anything ki hable covid duty ki hable collect PGI ki hable kini kitai kilai banek cebrok ki jaka house to house visit nang ta idan na plan jumi di ba klat no so kia bano ya kata kemasan merungut ki klat no ma bele video ya kata jimpang tinakata kadaw din covid ipangayu tu gimtip shu nama balai kila trip kam shitam palan ngili akum nang form ni association ni ban agitate ya ni bangin wan chani agitation ni form ni association ke de balai ni sos nei te kijajien ni lumi pisah kan dia sai kat bangidon a na para member itu kita pisah bangi yo kan ni phas association sai sya kita gien kisam yo kita nama dan tek kisam ba soul member mo earning member mo pane kami ne te teng di kimi teng di pa majority kumbalai mo somo di pa jo kaye tena kata kadaw kinalor kidi kiba besai ga ngasem tena kata kadaw ni collect kata kapista ni ashaki kata ka jimut bangilom ga bangi form ga association ko jongi ndai andang ipet pada prasnam bakimle yangi tiwan kan ban yang mo ndai ada ka kim hun ni kumni ni so diaw ka jingkhya nda hanai menta pinchule by force ke bar khoi ai la ni bangin penilang ini yaki taki jingkhen jindia nakaliang ka jongiru kan kindia kan mo nimla kan bangin ong ba in rai bangin shim ni kata ke ba menta si kila ada ban discuss hoi ni tip kidi dim bubun kam ndai ni dim suthu ru ka kam jongiru ka along ba kongsan marni la ka po jongiru kala thli ti ka yen ka sam jongi kon ti jongiru la jenja na kata kadaw ni trai ru hata ka jaka ka ba ka pati ba yangi bagi haban le itu dikon kiti ba kambon susu ba dailak ya ka jaka ri jongi ndai wala kata wala da kikin suthu yangi menta kin syupen jlan sa kom ne tu ni ru ngim la ka ngim hun ba ngim akset ba ni ru la ban le ka ni ka ban shu penjelan ka po ikwa ni ka paruhi ba bakin dale kata komiti betul afon pengin le no good pendap lagi kan ni ru nyo le lagi yang besar em timut le siteng na plan jumi kan kata ka bamla long ang ba ngim la ban akset
Ya ka agitation ngin beteng. Di sisya ni mudun kam sebanyak Indo. Namar bali I chief minister la ahi ke tu order. Nanti di terms and condition rum la asad mai. Tengah try di kuat makin kata komiti bahkan ndek kamram kamplo. Tangga tahi ke jing kepat ke jing member.